Hello, invite chabai phukule voina pondi tin kan mantang kai le nge thetur sap tong kan zir ho le do na di voina kan zir ho tur te hi ita na tang kai nge tur te han don chu wang chun he video hi top lan suak ro he video hi C6 ani C omche chu challenge tina ani video pakhana tanga somnga na thleng CM turin project kanaya ti chuanin chung video de chu lo en chuak la sap tong ama ai ma ison nge don ti hi ka tiam ngam bok che ani ison content man he ka YouTube channel hi ila subscribe hilom chumilo subscribe sakur chen ka som tak se che ni ison kumina hianin kai po pathian zara subscriber noi khatal nai hi ka tu mani chu ka ma chop ani chuwang chuanin chu tianga ka nai theina chuan pathian poimon ang poimon ni milo share sakthila milo share saktur chen bidang te na mo idu sakten he nai unau te na he ka YouTube channel hi milo share saktur chen ka som che ni ole to channel tan khala tu na hoi bo dai huang hianin in zone ang hiang kan thian den kan thil kan ti tun ta ti chuanin kan choi zo lo tu le kai ma ni dia kan ken zo lo tu rang chi kha khatiang thil om huna khan he tong kam hi kan mang thai ni in zone ang miang choi du rang miang the pok an ti theng chum zo rong chuanin he tiang hianin all some very simple de man soi thai ni let's carry together carry T O G E T H E R together. Let's carry together. Let's carry together. Ti mai tur ani. Ti chuanin aphakar lutuk. Aphakar lutuk. Hayang ti sap tong kan soyang ti chuanin mi pa soina mangmai He is so as also F-O-X-Y foxy. He is so foxy. Kan ti thai ni aphakar lutuk. Thian phakar de ute kan nei toem kan nei thini chuanin he tiang hianin an hne nai soi thai ni he is so foxy heta hianin kan soi tur te kha mai chian ni chuanin S H E she hi man mai tur ka ziak talo myang she is foxy so foxy ti mai tur ani chuan Sunday school kalang ani chuanin engting kan soyang tuna lo en mek tu atlang pin ka YouTube lo en tu hi Sunday school kal rol chu in ni to karing lo achan chu kum som hi pali atanga eta som di chhote then chunom ta zir tier tu tur te po kan ni mai thani kai mani kan zir tier tur te po kha kan som na khan kan mang thai ni Sunday school kalang hai chu nak tu ka man thai kali let's go to Sunday school ti mai tur ni all some draw and also let's go to Sunday school. Come on, let's go to Sunday school. Ti mai tur ani ti chuan in com pe lo de ang chi kan thian te kan soma khanin in com over ti mai lo khanin kan som dan dur chu technique phat kal filang che ani na kan ba len chi langa ti chuanin kan ba thut chi lang chuanin atop chun ama pon min phai zanga ka tiang khanin income lo zui nge thin ni chu kai ma experience ne chuan chun mi ka somin kai ka som lo messenger tang te mo phone ka call mai lo ba an ma ni na ka vakal chi la te khan income kan som chun kan ho ting tlang pui ni chu technique pakhan ni chu income ang ani chuan ning tingan soyang let's go to church about let's go to worship ti mai tur mo let's go to worship sorry the WORSHIP worship let's go to worship om se chu in common let's go to church ti po hianin kan mang thei tho ani ole in zone ang miang ani chuan let's carry together aphakar lutuk ani chuan he is so foxy and then mingi aphakar lutuk ni chuanin mingi is so foxy Sunday school kalang ani chuanin let's go to Sunday school in common ani chuanin let's go to worship ti mai tur ani ole tuna mizo phat lo se chin
kan hlia teng in zon ang miang ni chuan ting sayang ting sayang let's carry together ti tur ani ni chuan in apa karlo tu kan ni chuan in mi pasaina mangila say thang take he is so foxy ti mai tur ni Sunday school kalang ani chuan in ting sayang tak tuwa imang thainga lang hai chu let's go to Sunday school and chuan in khom ang on ni chuan in hai chu all tuk very easy peasy it is a piece of cake pawai mang theo all sam tuk tin ang khan engmo in khom ang ni chuan in in khom ang emo in khom ang ni chuan in let's go to worship ti mai tur ani heng mizo tonga kan rilro lo om kha sap tonga kan soi pur thainan chuan in heng te hi kan bai ha ta kan soi tam ngai ni chutiang ani lo chuan in kan rilru khan mi soi chau kan hrianga ti chuan in keima nia kan soi ve don khanin har sana kan to don chu wang chun lo ennon na lo practice tur chen ka som tak se cheni ole pangana zir sun somang tunge sarmona in khom lo ta ti chuan i thian in khom kha etiang hian ni zo ta ni an bang tlai ti deuh niang tunge sarmona ani chuan in who preached preached who preached ti tur ani tunge sarmona ni chuan in who preached ti tur ani hei verb thu man tur do verb thu kan mangang chuan in a sarmoni min khoi khop mai hai Mizoram chuan in Frederick ate aning chu tro Frederick ate ti chuan in tu ting eniang pastor viek chhon ate ti chuan in pastor thatam tak ke lan nge ate ang chi te pon ning chu ti chuan in rongbol tu thatak tak kha tam tak an omang khating sermon kan ngai thata min khoi hle mai ka hlok pui hle mai khatiang kan soina khan hetiang hianin kan soi thaini a sermon min khoi khop mai ni chuan in mi pa his sermon his sermon touche touches me a lot his sermon touches me a lot his sermon touches me a lot chia chu a sermon in min khoi khom mai min ne hle mai ti na ani mai ni chuanin a sermon railutuk kan zir thin zo mai phat ka khilai ang cho tunlai sermon rai hi thalai te na pik takin thalai le pa valai ten ka teng chu no valai te pon ning chu eng zong sok ten sermon rai hi kan ngai thapai vak to lo ni atlang pui thuin tro chumang chuanin mi pui ma thu kan soi do na ni chuanin a ma ai khianin kan in bo sei thata ngai la ti chuanin toi te fel fai deuh kan soi tuma goal thosi khatiang khan kan in bo sei thata ngai ni chutia kan in bo sei thani chuan kan thu soi te po kha pathian khan in mal som zual nge do na ni sei deuh kual dewa kan soi ai chuanin tro kan soi non thil te kan soi non on ai chuanin pathian khan mala som zual donin ka ring tlat ani chutiang kan soi ani chuanin kan soi chun te po kha mi te khan an lo hrefiang ati chuanin midang hne na po khan kan soi ang chia po khan an lo soi thiam dona an lo soi theile don ani a sei lu tuk chuan mu chu lama kanga engma chin chia thei do lo ni chuwang chuanin lo jil sun samang tay mi mol te hian galo sei ve mai ni kha a sermon railu tukani chuanin he preaches simple present tense mangila he preaches very long lutuk suina kha chuanin too mang too long omjia chu a sermon railu tuk ti na ni pa nga ai na rai mo in khom nuam ka ti ani chuan ting an soyang in khom nuam ka ti ni chuanin I enjoy worship I enjoy worship emo worshiping po kan mang thei ni hay hi worship hi va pa po kan mang thei a naw po kan mang thei ni ole tunge sermona ni chuan who preached ti chuan a sermon in min khoi khop mai ani chuanin
his sermon touches me a lot ti mai tur ni a sermon rai lu tu kan ni chuanin he preaches too long ti tur ni chuanin in khom nuam ka ti ani chuan I enjoy worship emo I enjoy worshiping ti mai tur ani hrethiam em ole mizo phat klo senga sa phat amalo sero tu nge sermona ani chuanin who sorry an hiateng who preached ti tur ani a sermon in min khoi khop mai ni chuanin nghe nang his sermon touches me a lot a sermon rai lu tu ani joi tingan sayang he preaches too long in khom nuam ka ti ani chuan I enjoy worship emo I enjoy worshiping ti mai tur ani heta hianin pronunciation har de dur chu hi verb 1 hi chu preach anita verb 2 chu preach ti tur ani tia a ori kha ti top tur ani chuanin hela hi touches ti tur touches chuanin hypo hi preaches ti tur ani tan too long hemi TOO2 hi very nen an angau na chu enge ti chuanin hay chu pa ngai lutuk soina ani hay chu over till over chuang liam athalo lam khatinga kan ba soi athalo lutuk vani chia si lo entinan tui kha ni khata hianin ni tin no ria thi mi pa ngai ta sun kan ina ngai ta ma se galan khat ang chi te khatinga tam lutuk khatinga lutuk over lutuk soina khanin TOO2 hi manturo chuanin in khom nuam ka ti chuan I enjoy worship mo hami ha shik khati kan mang khan I enjoy worshiping emo I enjoy worship ti mai tur ni he video hi thai ti zong ten chen khoi te mi no share sak tu chen ka som tak se chen ni ka YouTube channel hi ila subscribe don che khoi te mi no subscribe sak tu chen ka som le bok che ni next video kan ple do ne bye bye